Ndabasuje kandi mbaye ikaze mu makuru agezweho ku butaka bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo, aho umutwe wa M23 ukomeje kwambura intwaro ingabo zirwana ku ruhande rwa leta ya Kinshasa, zikaba ari intwaro zirimo imbunda zikanganye cyane. Ni mu gihe kandi intambara ikomeje kubica bigacika hagati y'umutwe wa M23 n'abarwana ku ruhande rwa leta ya RDC muri teritwari ya Rucuru. Nanone ku rundi ruhande abaturage batuye Masisi mu gace ka Kababi baratabaza umutwe wa M23 ngo barenganure nyuma y'ubujura bakomeje gukorerwa na Wazarendo. Mwamaze kubyumva ko twinjiye mu nkuru zikomeye ku mutekano, politiki na diplomasi, twibanda cyane ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Twihuse cyane, reka dusesengurane izi nkuru zikomeye, ukande subscribe kuri buto y'umutuku no kunzogera, tubane muri aya makuru akomeye tuba twabateguriye. Mbahaye ikaze. Umutwe wa M23 wambuye ingabo zirwana ku ruhande rwa leta ya Kinshasa imbunda zirimo n'izikanganye. N'ubutumwa bwagaragaye mu mashusho bwashizwe hagaragara ku mbuga nkoranyambaga bwerekana amafoto y'imbunda zikaze zafashwe n'abarwanye ba M23 aho bazambuye ihuriro ry'ingabo z'ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu ntambara ikomeje guca ibintu mu burasirazuba bw'iki gihugu. Ibi bikoresho birimo imbunda ziremereye byafashwe mu mirwano iri kubera mu bice byo muri teritwari ya Masisi mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Nk'uko bivugwa, iyi mirwano yabereye ahitwa Bweru, aho ni muri grupoma ya Bashari Makoto, inarangira aka gace kabohojwe n'ingabo ziyobowe na General Sultan Makenga. Kagace ka Bweru kaje kiyongera ku tundi duce turimo Nyange, Mati na Bibwe, natwo two muri iyi grupoma M23 ikaba yaratwigaruriye mu minsi ibiri gusishize. Mu mashusho umutwe wa M23 washize hanze y'imbunda wafatiye muri ibyo bice agaragaza ibikoresho bikomeye birimo n'imbunda zikanganye, aho uzitegereza ku mafoto ukabona zikoze nk'imodoka kandi zikagaragaza n'igitinyiro, unabona ko ziremereye. Iyi mirwano yongeye kubura muri teritwari ya Masisi na Rucuru mu gihe nta cyumweru kirashira Leta Zunze Ubumwe za Amerika zitangaje agahenge k'ibyumweru bibiri ku mpande zihanganye. Nubwo bimeze bityo, ihuriro ry'ingabo za guverinoma ya Kinshasa aho rigabye ibitero birangira rikijijwe n'amaguru, ndetse umutwe wa M23 ukajyana n'ibikoresho bya gisirikare ryambura birimo imbunda ziremereye n'intoya. Gataho abaturiye ibyo bice biberamo imirwano bakomeje kugerwaho n'ingaruka z'imirwano, ahanini barahunga bakava mu byabo, harimo n'abanyagirwamo ibyabo no kubura babo. Ku rundi ruhande abaturage batuye ahitwa Kibabi muri teritwari ya Masisi baratabaza umutwe wa M23 ngo kubarenganura nyuma y'ubujura bari gukorerwa n'abarwanyi ba Wazarendo bayobowe n'uwitwa General Igiye. Mu gace ka Kibabi gaherereye muri teritwari ya Masisi habereye igitero cy'ubusahuzi ku baturage batuye muri ako gace ka Kibabi, ndetse n'ubwo busahuzi bukaba bwaraje kugwamo n'umucuruzi ukomeye witwa Ferdinand utuye muri ako gace ka Kibabi. Mu baturage batabaza yagize ati, muri aka gace nta wundi waturengera uretse M23 yonyine, turayisaba ko yatwegereza serivisi z'umutekano, aba Wazarendo nibongere kutwicira abantu no kutunyaga ibyacu. Uyu muturage yakomeje asaba intare za Sarambwe ko General Igiye kuri aba Wazarendo akwiye guhibwa akaryozwa ibyaha byibasira inyoko muntu bikorwa n'abarwanyi be ahararebera. Aka gace ka Kibabi kari muri teritwari ya Masisi na gace kigeze kubisibaniro ry'imirwano hagati y'umutwe wa M23 na Wazarendo. Nanone kandi ku rundi ruhande, ingo z'ingenzi makona bateguriye kuri uyu munsi nuko leta ya RDC yasabye amahanga gufatira u Rwanda ingamba zikarishye. Ni mu gihe kandi ku rundi ruhande Loni ikomeje kugaragaza ibibazo biri guterwa n'intambara zibera muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, hakaba harimo n'ikibazo cy'inzara. Ni mu gihe mu mujyi wa Goma umutekano ukomeje kuzamba, hakaba hakomeje kumvikana urusaku rw'imbunda rwinshi cyane. Mwamaze kubyumva ko twinjiye mu nkuru zikomeye ku mutekano, politiki na diplomasi, twibanda cyane ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mubane nanjye turamburana izi nkuru, mukanda subscribe kuri buto y'umutuku no kunzogera, tubane mu makuru atandukanye mba nabateguriye. Mbahaye ikaze. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yasabye amahanga gufatira u Rwanda ingamba zikaze nyuma y'uko raporo y'inzobere z'umuryango w'abibumbye yongeye kurushinja gufasha inyesamba z'umutwe wa M23, ikavuga ko u Rwanda rufite abasirikare bagera ku 4,000 mu burasirazuba bwa Kongo barwana ku ruhande rw'inyeshyamba za M23. Nk'uko byatangajwe n'impuguke za Loni zagaragaje ko abasirikare b'u Rwanda baruta barwanye ba M23 bari ku butaka bwa Kongo, kuko n'ikigeranyo cyakozwe muri Mata uyu mwaka cyagaragaje ko abarwanye ba M23 ari 3,000, mu gihe abasirikare b'u Rwanda bari ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ngari 4,000. Leta ya RDC irahamagarira ibihugu byose bishyira mu gaciro bishishikajwe n'amahoro n'ubutabera hamwe n'amahanga yose gufata ingamba zikaze za politike z'ubukungu n'ubucamanza ku Rwanda n'abayobozi barwo.
Leta y'u Rwanda nta kiratangaza kuri ibi byifuzo bishya byatangajwe na leta ya RDC. Gusa mu gusubiza kuri raporo yakozwe na Loni, u Rwanda rwavuze ko leta ya Kongo nta bushake bwa politiki ifite bwo gukemura ikibazo kigaragara mu burasirazuba bw'iki gihugu, kuko gikize ku mabuye y'agaciro, kandi iki kibazo kikaba kimaze imyaka ibarirwa muri za mirongo kiri mu burasirazuba bw'iki gihugu. Umuvugizi wa leta y'u Rwanda yavuze ko Kongo ifite ubushobozi bwose mu biganza byayo byo gukemura ikibazo gihari mu gihe yaba ibishaka, ariko yongeraho kugeza igihe RDC izakemurira ikibazo u Rwanda ruzakomeza kwirwanaho. RDC kandi yemeza ko raporo igaragaza ko isahurwa ry'umutungo kamere w'amabuye y'agaciro n'amashyamba riterwa n'umutekano muke ryungukira ahanini igihugu cy'u Rwanda. Nyuma y'uko impuguke za Loni zisohoye raporo, ihuriro rya AFC na M23 ryasubije kuri iyi raporo ubwo yasohokaga mbere y'uko itangazwa ku mugaragaro. Rivuga ko inzobere za ONU zagoretse ibintu bikaba bishobora gutambambira ishyirwaho ry'amahoro arambye, ndetse rinahakana ryivuye inyuma ko nta ruhare u Rwanda rufite mu ntambara yo mu burasirazuba bwa RDC. Ku rundi ruhande, Loni yagaragaje ibibazo biri guterwa n'intambara zibera muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ko harimo n'ikibazo cy'inzara cyugarije abaturage bo mu burasirazuba bw'iki gihugu. Ni ibikubiye mu byatangajwe n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS, aho rivuga ko rero muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo abana barenga miliyoni 1 bashobora kwibasirwa n'ikibazo cy'imirire mibi kubera imvururu z'intambara zikomeje kwiyongera muri iki gihugu. Ingaruka z'intambara hagati ya M23 n'ingabo zirwana na leta ya Kinshasa zibasira abasivile mu bice byo mu burasirazuba bw'iki gihugu ndetse n'ahandi hatandukanye. Ubu abagera kuri miliyoni 2,700 mu ntara ya Kivu ya ruguru yonyine bavanwe mu byabo n'iyi ntambara. Si intambara gusa ikomeje kubera mu burasirazuba bw'iki gihugu, kuko n'imyuzure n'inkangu nabyo byafashe ikindi gice cy'igihugu byangiza ibindi bice, kandi nabyo bizana ingaruka mbi ziyongera ku ntambara, bituma abantu bagera kuri miliyoni 25 bakenera imfashanyo nk'uko bitangazwa n'iri shami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima. Iri shami kandi ryemeje ko rimaze kubarura abana bagera ku 200,000 barwaye korera mu gihugu, naho abagera ku 60,000 bakaba barwaye iseru. Ikavuga ko iyi mibare ishobora kwiyongera kubera ko n'abazima batitaweho mu buryo bukwiye. Ni mu gihe kandi igwa mu mutekano ukomeje kuzamba, aho muri iri joro ryakeye humvikanye urusaku rw'imbunda rwinshi. Nk'uko byemejwe n'abatuye Goma, ngo mu isa ya saa 5 z'ijoro rishira kuri uyu wa gatandatu tariki 13 z'ukwezi kwa karindwi, mu mujyi wa Goma uzwi nk'umurwa mukuru w'intara ya Kivu y'Amajyaruguru, humvikanye urusaku rw'imbunda ndetse harimo n'iziremereye, bikaba bikekwa ko ari wazarindi ikomeje gutera umutekano muke n'ubujura bukabije budasigaye. Ngo kuva wazarendo batangiye gukorana bya hafi n'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ntabwo bigeze bareka gukora ibikorwa by'ubugome no guhonyora uburenganzira bwa muntu, ariko baracyakomeje kuba ku ruhande rw'ingabo za leta. Nanone kandi ku rundi ruhande hamaze kumenyekana ibiganiro byaganiriwe Zanzibar hagati ya guverinoma y'u Burundi n'iy'u Rwanda. Ku rundi ruhande, igoma ikibazo cy'umutekano muke kirarushaho gufata indi ntera, ibintu byakomeye. Si ibyo gusa kandi ku rundi ruhande, Kinshasa yamaze kwemera ko itsinzwe urugamba nyuma y'uko Colonel Kazarama yahishuye impamvu yatumye asubira muri M23.